news kacita katum hana aprang sinang litum hana kerupilo athe kedam tang irui aprang nang litum isian news paklang pondak luniang tangalong dak sar etok bin arong kolong habiti so achor milat rong harpi kalang li kesar kesu kapangji adak mi tuwar lang mi adim la so area long nang litum ke bang penang kahumri pen la so social media pamela pen karbeng long termas council pantamina nang litum kapacini po na pen karbeng long rar pantami kapacini po na pot nitum heklong si pini por bang ke nang kamuri pan bang long wa pits tame habiti so achor milarong parpia bangke patumi ani yang sama por lo malang li pete open kiso jok pen malang li pete pen open cheboy juilo tapi ni bang ka cheboy ani sini tumang na pudon lo ka sini tum karbeng lo men justice pura mahin pen pini ni tumala ada kitia hem ani tumang pale don si ni tum ladak non na tum channel hoi pen ni tum nang tum pan kituji la pen ladak area koloni angkang along in church lo mata em lo kambura kili ke hai la pen ladak sang eto biarong asar la pen chenglok la pen arong ora dak tum an stame alang tum hoi pen ni tum karbeng lo tum mas council pan MP la pen CM la pen EM atau pan chuning ri bon je bang mangkal halo la bang so rong towar awepin apela so arong along mane akisung ang side lang ahem tin tamilang damlo pulote towar kawi penceng lok lang kawi penceng lok so se program kisung ada karong orat dulu se kisung ilong pen itinang arar tamila dak do ulo se pini wa pis tamela mela te rong parpi beti so acho alang ni same doktor ari deng long kele didat panjak si akan dam nang juilo asini ditum bangken karbeng long men justice forum hoi pen bang asini ridi bangke nang litum medical sub center mesian ladak pinangji lapen towar mesian ladak arong pan pinangji lapen lang kijono lang sa mesian aso ladak pinangji nang litum lakadu be arada panjang se akerapi ponlo pulote anutina hemtina pan kerapet kon thede ma wa pisami isia rong long pen la ha kerapi lo puten nang litum pan rong aro pen chenglok adu wa betum sami nang litum pan akerupi ji lapen nang litum same rara pana kisung akerap puten la hopen sira ko nang puk sini litum ahoy pen kenang litum pan choning ripon lo asino na da kadim anang pali pen litum ningduk lo ke thi lo bang pi pan same doktor silang long lepin ma silang hi che boy nang lo siningduk lo athi tum kar beng long arat la an ka be tum do pik lang hiduk kisung bana joy ne achoy pi ri ka be usumar tum uwe ke mietum same do pik la haya kisung long nang litum bang ra la dak na humri pen kisung lam chini kon pen nang litum la jang so mas council atau pan kacari tum pan ikum pen chulu ripon lo nili sonam thenang arju asi mohedong panili pulo sub center do kusami a sub center bang do mat ada a doktor ave a compounder ave a nurse ave la pen medicine ki pie tum la pen medicine ave pulte kusan se rong ro bara phala so a sub center long ke visit po asi la bang so sub center non ke do la po sami pang thenang po a kam pinang po la pen isiber sub center ke la dak chokche hini ba ka sub center ni atima arong thidung Helobing la pen arong thidung la pen la dak sub center nona kimi isi pinang po aban sami pareng si la dak nurse pen chenglok compounders tame pinang po la pen doctors tame la dak 1 week and 1 times tame but 3 days and 1 time tame a doctor la dak pathir nang po lang lo bote rong rup so mar pen chenglok sa pisar pu pen chenglok alang tum kisu gen ie bang ke ake jok ban long po la pen ai la pen non lam kiro na hem same la so iria ke ni tum ki thek pon long kom ho ke long pon kasila dak arong the u same la so hem so tame ki long de tum do pik lang kasi karbeng long tum mas council la pen blok tum bang la dak na visit pen gam sa wa tum han same nang ta pen na visit pen la bang so hem so same anutin same ke longi phanala tum bo inangji la pen la lenen be revenue pata same kabe tum lang do jong si do pote ke pe doji phanang ni tum la dak rong aro phan bo ipinangji hala sini tum bang ke chuni ripolo karbeng long tum mas council phanong ke